پن زو پن کت وچن والن تو بوزن والن میانہ طرف لول بول تو مائل سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم آز باو بہ تہ سۭتۍ بیاکھ اکھ تلمی اتھ تلمی چھ ناو تٲژ بٹن کان. تٲژ بٹ چھ شخصا اوسمت تو کان چھس کٲشر پٲٹھۍ تیرس ونان ایرو یس انگریزی پٲٹھۍ دپان بادشاہ سٕنٛدِ وقتہٕ اوس اکھ شخصا اکھ تہٕ أمِس شخصس اوس ناو تٲژ بٹ. یُس یہِ تٲژ بٹ اوس یہ اوس نہٕ کٲما کارا کران کینٛہہ نہٕ کانٛہہ قصبٕے زانان بلکہ اوس یہِ بیکار انسان. دپان بادشاہ چھُ اکھ نشان منتخب کران امہِ پتہٕ چھُ سُہ پننِس سٲرسٕے فوجس ونان زِ تُہۍ لگٲیِو سا اتھ نشانس پٮ۪ٹھ تیٖر. دپان فوج چھُ کوٗشش کران اتھ نشانس پٮ۪ٹھ تیٖر لگاونٕچ پوٚز تِم چھِنہٕ کامیاب گژھان کینٛہہ. واریاہ کوٗشش کٔرِتھ ییٚلہِ تِم کامیاب گژھان چھِ کینٛہہ بادشاہ چھُ پانس سٮ۪ٹھاہ مویوٗز گژھان. تماش گیرن منٛز یعنی آڈینسس منٛز تہِ چھُ اکھ شخصا آسان. یہِ شخص کُس چھُ آسان یہِ چھُ آسان تٲژ بٹ ییٚمِس متعلق بہٕ گۄڈٕنیتھٕے کتھ اوسُس کران. دپان تٲژ بٹ چھُ تھوٚد وۄتھان تٔتی ونان بادشاہس بہٕ تہِ کرٕ اکھ آزمٲیش. بادشاہ چھُ ونان چوٗنکہِ یِمو سپاہ سالارو یِمو فوجیو ہیوٚک نہٕ نشان لگٲوِتھ کِہینۍ اتھ پٮ۪ٹھ سیوٚد تیٖر لگٲوِتھ کِہینۍ وۄنۍ کیٛاہ گژھِ أمۍ سٕنٛدِ سۭتۍ. یہِ چھُ أمِس اجازت دِوان امہِ پتہٕ چھِ تٲژ بٹ تہِ اکھ تیٖر تُلان تہٕ تیٖر کمانس منٛز بران. یُتھُے سُہ تیٖر ہٮ۪وان چھُ چلاوُن سُہ چھُ تیٖر لگاوان دپان یہِ تیٖر چھُ سیٚدِ سیوٚد اتھ نشانس بیٚہوان. لوٗکھ چھِ چۄرٕ تہٕ گژھان حٲران گژھان زِ آیا یہِ کیٛاہ گوٚو. امہِ پتہٕ آو یہِ فوجس منٛز اکھ عہدٕ أمِس دِنہٕ تہٕ وارٕ وارٕ چھُ پتہٕ فوجُک سپاہ سالار تہِ بنان. یہِ چھُ واریاہ مشہوٗر سپاہ سالار کٲشرِس ادبس منٛز اگر تُہۍ وٕچھِو. تٲژ بٹ چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ جنگ زیننس منٛز مدد کران مختلف حکوٗمتس. ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ کُنِچ وۄمیدٕے آسہِ کُنہِ کامہِ گژھنٕچ سُہ کٲم ییٚمہِ ساتہٕ گژھان چھِ أسۍ چھِ تمہِ ساتہٕ ونان أمِس گوٚو تٲژ بٹُک کام یعنی ہنٛگ تہٕ منٛگہٕ کُنہِ کامہِ منٛز سیزر گژھُن. یہِ اوس سون أزیُک تلمی. وۄمید چھِ تۄہہِ آسہِ سارے کھۄتہٕ پسنٛد آمُت. بیٚیِس أکِس شُمارس منٛز سپدِ بیٚیہِ تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات توٚتام تُہۍ ٲسِو خۄدایَس حوالہٕ.